Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov, tanggal 15 Desember melansir terjadi kontak senjata kembali di arah Kupiansk. Tembakan artileri, peluncur roket berat, dan serangan angkatan udara militer Rusia menggagalkan upaya musuh untuk menyerang pasukan Rusia menuju Sofievka, Republik Rakyat Lugansk. Akibat pertempuran di arah ini, hingga 35 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pikap dieliminasi. Kontak senjata juga pecah di arah Krasny Liman. 4 kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik ke arah Kloschanka, Golikovo dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk. Upaya counter-attack ini digagalkan serangan udara dan tembakan artileri. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri dan 3 kendaraan lapis baja dimusnahkan. Igor Konasenkov secara total merilis 343 pesawat terbang dan 183 helikopter Ukraina dieliminir. Termasuk 658 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal pertahanan udara, 7.099 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dinetralkan. Juga 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.685 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.599 unit militer khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Konasenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 590 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Termasuk 5 tank, 9 kendaraan tempur dan 12 unit artileri dinetralkan. Secara total, Kiev mengklaim Rusia sudah kehilangan 96.590 prajurit sejak awal invasi ke Ukraina. Militer Rusia juga kehilangan 281 jet tempur dan 264 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang solidaritas negara-negara Barat agar bersatu mengalahkan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina mendekati bulan ke-10 tepatnya hari 295. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів. Свідоме знущання, свідоме намагання привнести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці.